Om Swastiastu, mewali malih sareng Murahiri Channel, wantah channel pendidikan. Sane medaging bahasa sastra lan aksara Bali enten taler budaya Bali. Inggih dedene semeton sinami sane mangkin titiang ring video puniki jagi ngunggahang unsur sane ngwangun satwa Bali punika. Rarisang piar sayang. Unsur sane ngwangun satwa Bali. Satwa Bali inggih punika wantah cerita rakyat sane nglimbak ring Bali. Yening kesengguh ring bahasa Inggris mewaste folklore. Bahasa Indonesia disebutkan cerita rakyat. Wenten taler sane maosang satwa parejana. Soroh cerita sane sampun ketah duk ilu satwa Bali puniki ngelimbak ring Bali pinaka sastra, lisan nenten medaging pesengan utawi aran sang sane ngawi. Satwa Bali nenten kauningin ipidan kekaryanin. Wenten kirang langkung 170 siki satwa sane sampun kepupulang oleh penyuluh basa Bali. Ceciren satwa Bali. Ceciren satwa Bali rikala mesatwa ring alit-alite inggih punika. Kapertama pesengan utawi adan utawi wastan sang pengawi nenten keuningin utawi keengkebang, nenten keunggahang utawi anonim. Niki kecinayang ritatkalaning idedane ngicinin satwa alit-alite nenten latarang sira sane ngawi, sira asane makarya satwa punika. Kaping kalih meduwe unteng satwa sane patut rereh suksemane. Satwa mekulit utawi makna tersirat. Niki suksema sane akeh manut ring satwa Bali minangkadi pendidikan, piteket, pitutur, filsafat, agama, sosial, adat, skala niskala miwah sane lianan. Kaping 3 nganggen kruna pemahbah. Yening eling idedane kruna pemahbah niku wantah ada kone tuturan satwa utawi ada kone orah-orahan satwa kenten ring pemahbah satwane sane sering utawi sai iraga kucapang. Kaping 4 iriki nganggen kruna lantas, laut, suwed keto, sube keto, pemuput. Nah niki ane paling sai utawi ketah kesengguhang goak maling kuwed satwa bawa sube suwed. Nah kruna-kruna puniki kesambatang utawi keraosang ritatkalaning idedane ngicenen alit-alite satwa Bali. Kaping 5 yen kesatoyang wenten kruna penyambung maan. Nah niki
kaucapang oleh sang sane mirengang satwa minekadi alit-alit ring jero. Nike mepiorah utawi mepesaut man kenten nggih tatkalaning idodane mesatwa bali. Sane kaping 6 sane kesinayang nggih tegasne utawi untang satwa tema sane patut katulad indik. Nah niki sering nggih satwa Bali nika medaging indik pendidikan budi pekerti, tata laksana, parisolah, manah, cinta kasih, tresna asih, tulung tinulung. Nah nika nggih miwah sane lianan wenten taler gotong royong miwah karma pale. Niki wantah ceciren satwa Bali tatkalaning idodane ngemaktayang satwa majeng ring alit-alite. Kelanturang malih wenten soroh satwa Bali. Satwa-satwa ring Bali dados keparak pitung soroh inggih punika. Kapertama wenten satwa sami soroh buron utawi kasenggo fabel nggih. Iriki yen ngumpamiang titiang iriki satwa sang lutung teken sang kekuwe. Nika buron manten sampun rike rumasuk. I empas teken yangse. I cicing teken i kambing, i lutung teken i kambing. Nah nika rumasuk taler mengkuuk nggih. Satwa mengkuuk rike wenten mengkuuk sareng siap selem. Nika sami satwa sane soroh buron. Kaping kalih iriki wenten satwa buron miwah manungsa. Nah niki wenten contonyane utawi umpamiang tiyang riki crukcuk kuning, tantri kamandake, i botol teken i samong, nidyah tantri, cangak mati ban lobane, pancubling miwah angling darma kinten nggih. Nika rumasuk ring satwa buron miwah manungsa. Kelanturang malih iriki kaping 3. Wenten satwa manungsa miwah manungsa. Nah niki sane ketah contohang tiyang wantah pan balang tama. Sane paling ketah malih wenten i blog, i dempuawang, pan ketumpit, pan bungkling, ni wayan taluh, pan angklung gadang miwah i durma. Nah niki satwa manungsa miwah manungsa. Kelanturang iriki wenten satwa dewa miwah manungsa. Umpami riki nggih wenten i lengar, i bintang lara, bagus diarsa, rare sigaran, i sigir jatme, tuah asibak miwah raja pala. Nika contoh-contoh satwa dewa miwah manungsa nggih. Kenten. Iriki wenten malih kaping 5 soroh satwa dewa miwah raksasa. Umpamiang iriki wenten nit wong kuning kinten nggih. Nika wenten manungsa, dewa miwah raksasa kinten nggih niki. Kaping 6 riki wenten satwa dewa miwah buron. Nah niki contonyane nidyah tantri, tantri kamandala. Sauningin tiyang taler wenten i cicing gudig nggih. Nika satwa soroh satwa sane manut rike dewa miwah buron. Kaping 7 iriki wenten soroh satwa manungsa dewa miwah buron. Nah riki wenten cupak kerantang miwah bawang teken i kesuna kinten nggih. Nah niki soroh-soroh satwa Bali sampun kecinayang inggih punika satwa sami soroh buron, satwa buron miwah manungsa, satwa manungsa miwah manungsa, satwa dewa miwah manungsa, satwa dewa miwah raksasa,
satwa dewa mewah buron sane panguntat, satwa manusia dewa mewah buron. Unsur sane ngewangun satwa Bali. Napi ke unsur-unsur sane ngewangun satwa Bali? Nggih, satwa Bali punika meduwe mawaste unsur intrinsik wantah unsur ngewangun ring tengahing satwa enten nggih. Sane kapertama ngriki wonten unteng. Kaping kalih wonten pregina, kaping 3 wonten lelintihan, kaping 4 wonten kahanan genah lan dauh, kaping 5 wonten watek, kaping 6 wonten piteket. Inggih mangkin jagi ketlatarang napi manten unsur sane ngwangun satwa Bali iwau nggih. Kapertama ngriki wonten unteng satwa. Unteng satwa inggih punika wantah daging pikayunan sane dados dasar cerita ring satwa Bali punika. Dados niki unteng satwane nika napi enten nggih. Kaping kalih wonten lelintihan. Lelintihan inggih punika wangun satwa sane kewangun antuk mekudang-kudang pidabdab sane meduwe paiketan utawi sebab akibat. Lintihan satwa pacang nerangang pemargin satwane saking ngawit miwah ngantos puput. Sekancan kahanan miwah pemargin pula pali satwa utawi peristiwa sane wonten sami kesatwayang ring lelintihan satwane puniki. Enten nggih, niki lelintihan satwa lan unteng satwa. Kelanturang nomor 3 utawi sane kaping 3 wonten pregina. Napi ke penlataran pregina punika? Pregina inggih punika wantah sang sane keceritayang ring satwa utawi sang sane nyolahang satwa. Nirika sane nyolahang satwa. Pregina sane lumrah ring satwa kekepah dados 3. Minakadi protagonis pregina sane meduwe watek luwih. Nah niki soroh pregina sane melaksana becik. Antagonis wantah pregina sane meduwe watek kaon utawi meparilaksana jelek enten nggih. Kelanturang sane kaping 3 wonten tritagonis wantah pregina sane dados penengah. Nah wonten rika luwih kaon, nah rika wonten penengah sane nabdaben enten nggih. Nggih riki taler kesengguh sesolahan nggih. Sesolahan niku sekadi penlataran tiyang ring ajeng sang sane nyolahang satwa kinten. Sesolahan punika meduwe artos inggih punika wantah solah utawi bikas pregina punika punapi. Nggih, punapi parisolah pregina punika. Napi kejele melah patut utawi iwang kinten nggih. Nah riki pahan pregina manuten solah utawi sesolahan nyane. Nah niki wonten sane meparilaksana dharma lan adharma. Nah niki dadosne protagonis miwah antagonis kinten nggih. Manut undagan nyane. Nah niki manut undagan nyane solah ring pregina punika wonten pregina pemucuk miwah pregina sane nyarengin kinten nggih. Iki wantah unsur sane ngwangun satwa Bali kaping 3 inggih punika wantah pregina miwah sesolahan utawi parisolah sang pregina. Niki kelanturang titiang
ring pahan sane kaping 4 wantah kahanan genah landau. Niki keterangan tempat nggih dan waktu gitu ning ring bahasa Indonesia. Kahanan genah inggih punika wantah genah sane wenten ring 1. Ring dije 1 punika kelaksanayang kinten nggih. Inggihan ring tukade, kadi ibelog kinten nggih. Nyiriang bebek nebat ditukadni silemange kinten. Kahanan dauh inggih punika galah sane wenten ring 1 nggih galah napi. Kinten semeng ngedas lemang kinten tengah ini nyanjang utawi peteng kinten nika kahanan dauh. Kaping 5 iriki wenten watek nggih. Watek inggih punika wantah parisolah pergine ring 1 kinten nggih punapi watek nyane kinten napi ke becik kaon miwah sane lianan kinten nggih. Sane kaping 6 iriki wenten piteket. Nah, piteket pastike ring 1 Bali medaging piteket sane ketlatarang. Riwusan idadane mesatue irike idadane latarang napi ke piteket sane rumasuk ring 1 punika. Adosne tiang rikit latarang napi ke piteket punika. Pineket utawi piteket inggih punika pepesen sane wenten ring 1. Pewarah utawi petuah sane kekawi oleh pengawi sane dahat membuat ring kauripan. Patut pisan nggih. Napi manten daging-daging piteket ring 1 Bali punika. Napike irageten dados momo teken anak lacur kinten rika wenten ngenah 1 men sugih teken men tiwas. Sapunapi piteketne. Napike irage mesolah sekadi men sugih. Ane setate iri, ane setate mepari laksana jelek kinten nggih utawi sekadi men tiwas. Ya diastun tiwas setate mepari laksana olas asih kinten nggih. Suksema banget yang aturang majang ring dadane sinami sampun preside nyarengin video puniki ngantos puput. Tur sinampura ritat kalaning di tiang maktayang video wenten kaiwangan atur titiang ring rainane sane mangkin. Elingang subscribe video puniki semang dene preside titiang ngarianin malih video-video lianan sane ngewantu lan membangun idadane sareng sami. Untatin titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.